Katukad ti Basol. Tinapalabas, kastaunay asuron ni Donna, gapu tamanon nga aldaw, asaan asinarungkaran ni Boy. Kat gapu iti dayta, ni Joy ti pabasulin na. Kabayatan na, kinasarita manan ni Don Juan ni Boy, apanawan nan ti amo na ni Astor, kat ipamaysanan daytoy apagserbyan, ngem saan apinatgan ni Boy. Nagdanagmat ni Arson agayem na, tamangan no maisagmak ni Boy, tadi na pinatgan ni Don Juan. Iti panagsarita da Jonas ken Don Juan, nasao ni Jonas nga ikan na iti pagnakman ni Boy, gapo iti panangpaay na iti Don. Insungbat met ti Don, nga aramiden na, no kabalan na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Abda kami mo't ngamin, Big Lord. Ang apaya kasapulan nyo pa lang ni Boy. Adda ti kabailan na, adiyo kabailan, Jonas. Kasta dayta. Anya ti kabailan na di may kabailan, Big Lord. Sika mismo timang panaknag iti dayta, Jonas. Ketika may ti pagnakman na, no kabailam. Arreglado, Big Lord. Pagtara at tibibig na. Sige, aramidem no kabailam. Agbilibakan ka, no kabailam dayta nga aramiden. Ipanaknak ko kan ka, Big Lord. Adda ginatang ko apara kada kayo kani Tatang Masong, Nanang Tomasa. Inggatangan kayo iti gatas. Pangpasalon at iti tulang nyo. Iti kasta, napigsa kayo latta. Agyaman kami no kasta, ligaya. Gam, saanen akasapulan. Ay nananang, adamot igatang ko. Di gatangan kayo iti para kada kayo. Nairuwam kami iti tsaa. Nasken nga aggatas kayo latta Ala. No kasta ti kayat mo, anak. Pagyamanan mi. Pakaragsakan mi kanitatang mo Masong. Ken inggatangan kayo pa iti kamiseta, sweater, pantalon para kani Tatang Masong, ken palda para kada kayo, nanang. Maibagay kada kayo kani Tatang ti kolor anapilik. Ay, bakit kan lakay kamin? Isu nga umdaslatan kada kami, dagiti daan akawus mi. Adda nga rod igatang ko, nanang. Isu nga inggatangan kayon. Ala, kat pakaragsakan mi kanitatang mo Masong dayta. Adda kang anak mi, amang iparparik na iti pamatag, ti maysa nga anak. Wen, Nanang Tomasa, ipatag kayo. Kat aywanan kayo aginggat si bibiyag kayo. Gaputa ipatpatagda kayo ken ni Joy nga anak ko. Boy, nagado, ti ibiyahe ta a marihuana. Kabalan ta dayta. Total, may sala nga tao ti pangibagsakan ta. Madanaganak, boy. Natural dayta. Ngam saan ta ngagpadlaw? Nang runan no adamang para kada taapan nakabagi tilintek. Nasken akalmado talang. Wan, boy. Medyo adayo ti papananta. Kat nasken anasipot ta. Adamot armasta no bilang. Sa inikan kamat iti paltog. Diyak kabisado ti pumaltog. Amok dayta. Ngam di kagdanag. Ta ituloy ta ti agsanay. Isuro ka pumaltog. Sige, boy. Dakkal ti mabingay ta dito no kaskasano. Sige, boy. Urno ngak ti kwartak. Tapno addan to pagadal ko iti kinapulis.
Sige. Ingka agadal iti kinapulis. Ngam di nak to tiltiliwan ha. Anya? Tano tiliwan nak. Iwaragawag kunto ang nakaadal ka iti kinapulis. Babaan iti droga. Anya? Loko-loko. Ang ako lang. Ngam di kag danag. Matungpal to ti kayat mo. Agbalintan to a pulis. Wan boy. Agiddan tanto nga ag-eskwela. Nasayat mo at tada kayo na mismo tinangyag iti order ko. Wen madam. Sigun kini amo Astor. Awan surok kan kurang dagiti imot mi. Sige, yawat ko tibayan. Sige, madam. Tapno makasubli kami na adagos. Boy, kasjay gayam kalaka. Numatiliw ta. Tudas ta. Wanarson. No itata nakadeliver tan, nalagaan ng tirik nata. Makaangas ta na nasayat. Sobra gayam ang nervyos ti Marik na. No nagadu abulong ti ma-deliver. Boy, Irwam mo, Arson. Gaputawan sa bali akadwak no disika. wan, boy. Ganon gayam. Nako na ni amo Astor. Asumrek ka kanon kan kuana, kas may sa tao na. Ngam ko nakasana na naskan. Kan imbagak nga daapong mo a babae anaskan nga iwanam. Tas saan ang makakita. Kadyapong mo a lalaki, pimusay. Kasta ka di. Isungan wag sabat ti dalang nyo, katagdamag kan ka. Kas di ti ibagam. Naskan asaan nga agsupadi ti ibagata. Maawatak, boy. Kala, dumagas tayo di sentro. Kat gumatang tayo ti makan. Kalpasan na. Dumagas tayo di dagos ni Joy. Ijay ta namangan. Sakbay nga itulod ka di kalapaw mo. Wan, boy. Apag iso ti sangpet mi. Mangan kayo gaya man. Adain sangpet mi amakan. Tadito'y kami amangan. Wen aboy. O sige, siya kung ti mangirwar di ta supot. Wan man, Adeline. Joy. Apay adi ka manin matimtimag. Sinarong karam ka din ni Donna? San pa'y? Ngam ka na yun ka nga umay dito eh. Di kan sumanaw pa'y. Alakid din. Isaga na yun timakan, tamangan tayon. O sige boy, mabitlaan. Siya kung ti mangidasar itin sang petyo. Bayan ta da boy kanji nga agsarsarita di tauneg. Dito'y talatan ruwar. Una. May sakagayam, nurse. Wen, Arson. Sika, anya ti trabahom? Kwa. Awan. Nuan yala ditan, ti pagkwartaan asar-sarkak. Kasta ka di? Kat ni boy, anya mo ti trabaho na? Nuan yala ditan ti paramid ti amo na kankwana. Kasta ka di? Bak nang ti amo na. Isungad damot kawadwadan ti sweldo na. Nasaya at ano kasta? Ay, uwan gayam. Adda ka din boyfriend mo? Awan pay. Amangan, no mabalin ti agaplay. Anya? Ay na, Arson. Awan pa iti panunot ko dayta. Jak pa'y kayat asarkan dayta abanag. Disturbula dayta anya. Anya? Angam no agayatak man. Kayat ko ati lalaki apakiayan ayatak katay nagagat amangged. Kan nasingpat. Sapay ko mga rod. Tadumtang deta alalaki para kan ka. Saan nak mapilit amang liklikkan ka, Joy? No panunutan anay bag. Awan mat gapo na nga agliniklik ta. Day talaang, tada parikot. Kagura naklaunay ni Donna. Kat di na kayat nga ako'y kuyog ta. Kat uray siyak, boy. Tsak mat kayat tiriri. Iso ano mabalin? Uray saan tan nga ako'y kuyog itirwar. Sumarungkar kalata di tidagos ko no kayat mo. Agyaman nak. Kung naklakit din, wag nanayonan aliklikan nak. Bagbaga amji ka ayan ayat mo. Apera day jay.
Awan pa nagbutang na. Kasaritak to. Kat pasensyakan kan kuana. Masurunak ka talaga. Anya ti pakasuro na, ma'am? Gaputawan ko matang itilako ta? Wano? Gaputa di pa imay ni Manong Boy? Agpada. Ay, masurunak. Masurunak ka talaga. Masurunak! Ma'am, anya nga rudon ti aramidon ta. Mapanta ka din, di man siyang da Manong Boy. No di tanto pa'y mauray. Talaga ang mapantay jay. Mapantakat itan tapno agbaaw ti pungtot mo, ma'am. Amok agaklaan ni Manong Boy ti makaagas di ta pungtot mo. Ay, mangrikaptan, ma'am. Tamapantan iti mansyon da Manong Boy. Makapasurun at talaga. Ay, saan gayam ngagnanaed da Manong Boy diti mansyon da? Adada kanu gayam ita iti happy house da. Happy house? Kasano itan, Ma'am Donna? Sana bale. Inton umay ni Boy. Alukuyak nga ipasyar na ta ijay happy house da. Iti kasta, amutan ton ti pagturungan ta. Intang arudan, ma'am. Sige, aglayon tan ijay beauty store. At 20 kwarta mo. Sana naksayan da ita. Sikalat tanti mang taditibingay mi itigayam ko. Sigurado ka kadi iti bilang ti kwarta. Kuna ni Madam Madonna, awan surok ken kurang da ita a kwarta, amo. Di mi binilangin. Tamukmat ama pagtalkan. Di mi inan ano da ita a kwarta, amo. Ala, bilangat. Kat kalpasan na. Itad ko, titangdan nyo. Ala bakit? Intayo makimisa. Kat usaran ta ti kawas aginatang niligaya para kadata. Saan abale? Talinabaan na matan. Ay, huwan masong lakay. Domingo ita. Isu nga intay agyaman iti Diyos. Nanang, tatang, nakaluto akon iti armusar. Hintay manganan ta intay makimisa. Wen, ligaya. Malangarudan. Intay manganan tapno makarubuat tayo. Idulin mo na yung bagti kwartam, Arson. Wen boy. Kat agyaman ak itibingay ko. Sige. Itinto manen sa bali agon daway. Wen boy. Ala, agpalas ka. Tama pantay jay dagos ni Joy. Sukunin tayo da. Tayo makimisa. Makimisa? Boy. Saan natapaunagan ni Apo Diyos ijay? Anya? Kat nuda kas ta tao. Tila sa asawamat. Ala, ingkakat agdigusan. Kan agpalas ka, taintan. Anda ka mat, boy. Apay? Umayda kayo sukunin. Tamok amapan kayo jay simbaan ita, ta Domingo. Ada ni Arson ni Jilugan. Agurura ijay. Ala, agrubot kayong tayo-tayon. Saan ka lata ko man nga imay dito ay? Total, kadwak mo't ni Adeline. Uray Apay, dakas ka din, kukuyog tayo. Wen boy, intayo. Urayan na kami biit, tagrubot kami. Oh, nangag mo timbagan ni Adeline. Sige. Awanin makunakpay. Dayjayan ni Padre Mateo, Apo Mayor. Ingkay ka di kasarita. Sana kung agpakita kan kuana. Tamangan no pasagidan nagmanen iti sermon na. Paspasagidan na kay ti sermon, Apo Mayor. Nagalasangay. Dayjay apadi. Awan utang na anaimbaga nakam. Nagadun ti donasyon ko para iti simbaan. Napapintas ko pa yan iti uneg, kan iti ruwar ti simbaan. Gamkas jay pailang ti bagbagana. Apo Mayor. Sige, bumaba akon dito'y kotse. Ngam saan ang nagpakita kan kuana. Sige, Apo Mayor.
Apo Mayor, napasagilan na kapay maminsan. May siya lang abilin mo kada kami. Aramidan mi na dagos Mga peso, Big Lord. Aramidan mo dagos na niya tibilin mo. Relax kayo lang. Di kayag tignay no Jack imbilin. Nalawag. Wan, Apo Mayor. Ala. Bumabata yon dito'y kotse. Tinggas, dagi jayan da Margareta kan amo. Naghuldi ang hands da kampay da nga mo nag-atesembraan. Kat, anda ka di dakas na no nag-holding hands da. Di ag-holding hands tamat no kayat mo. Saan nga kasta te kayat ko nga sa Dinggas. Masursurunak lang. Uray, sanda ko mga minan nga mapan makimis-misa. Tawan matlang te serbina. Di kag sao iti kasta. Mala, inta nga rudan. Umunag tamatan, Dinggas. Ay, unggayam. Nakitam ni boy. Kung na nga umay damat makimisa kadagite, gagayam na. At dada siguro di taunag. Inta nga rudan Naimbag nga oras yung auntie. Ni Duna. So di ata ti ibagbagak nga anak ni Margareta. Tingkas. Auntie? Ayun ni Boy? Ha? Ay Jack mo. Kadwa na siguro dagete gagayam na. Ni Joy kadi? Uwan, sukunan na kano ni Joy tagmi sa dia. Talaga gayam akar-karitan nakdayjay a babae. Ni, apa nga agungungot ka nga Duna? Sa pulak dayjay a Joy. Taipungot-pungot ko nga uray at dapay di tao nagtisimbaan. Aniya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.